Okurigira ripota y'eby'emishango ey'ekitongore kya polisi ya buri mwaka neereka ngu obutabanguko bw'omu maka nibweyongyera n'ebicweka 45 ahari 100 buri mwaka. Omwaka gw'2024 emishango erikuhika 1,173 ekwatiraine n'emihondano y'omu maka niyo yareeserwa aha polisi kuhababwa. Ahabwa enshonga egi abebembezi b'ekyanga ky'abaharwe batebeekaniise omushomo n'ekigendererwa ky'okuhwera abatuura b'ekyanga eki okurwanisa obutabanguko bw'omu maka hamwe n'okurwanisa obworo. Abantu kore bakora enyungu zabo, abantu kore bakora emiceeka yabo, abantu kore bagira ngo bakore amazita bakagakora, mwe mwagira ngo bakore tie and dye bakagikora. Ekitakomaho nomanya nkukacika nomanya ngu biharweji amashanyarazi n'amaizi n'ikintu cy'ekizo murongo mwenu ntwenda ngo turebe ngo twakwata biharwe nakacika twazigaita ahari kamukuzi nayo yanezeje ahubwo ebintu bitukora no bikora ngo bibonere bisikiriza abantu nabo babigure ahabo ko wakora ikintu kitabonire umuntu yareba umutwaro gwe tigukucikamo. Omnyishengerokazi w'orurembo rwa Mbarara Rwita bwahikanwa ajwekire minisita w'enshonga za Rwenzori hamwe na Ruwero Triangle Aris Kaboyo obirayeserwe nk'omugyenyi mukuru. Turabasesinge sente mwazibona nimutekwa kwa mwine project yo kuzizaza ekyo nico President Museveni ariko emphasizing Abanya-Uganda ebicweka nkagana kimwe aharigana nibakora bayine entasya bashanga ngo hasigire ebicweka 39 aharigana ebyo nibyo bikirukorenda na nokuryazikaho. Omushomogu onahabire muno kworeka bimwe aha bintu by'abatuura b'ekyanga eki barikukozesa emikono yabo okwihamu entasya. Ahabwa TV West nde Era Akiza.